Twinjire mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru hashyira uburasirazuba bwa Mozambique. Ni byinshi bikomeye igisirikare cy'u Rwanda Defense Force gikomeje gukora ibikomeye, ariko uyu musesenguzi mu bijyanye n'umutekano yavuze amagambo akomeye. Mbahaye ikaze muri politiki, umutekano na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Cabo Delgado mu kibuga cy'imirwano. Inyeshyamba zarakubiswe mu minsi myinshi ishize, ariko igikurikiyeho niki? Dore umusesenguzi bwe yavuze kwinjiza abari intagondwa za Islamic State mu gisirikare cya Mozambique byafasha mu kurwanya iterabwoba. Uyu ni umusesenguzi uzi byinshi bikomeye ku ntambara ikomeje kubera Cabo Delgado. Umusesenguzi mu by'umutekano akaba n'umwarimu muri kaminuza ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Professor Kai M. Taylor avuga ko kwinjiza mu ngabo za Mozambique FDM abahoze ari intagondwa zegamiye kuri Islamic State zikorera muri Cabo Delgado byatanga umusanzu ukomeye mu kurwanya ibikorwa by'iterabwoba muri iki gihugu. Professor Taylor mu busesenguzi bwe bwasohotse mu kinyamakuru gikomeye Washington Post ku itariki 27 z'uku kwezi kwa munani mwaka 2021 yasobanuye uko izi ntagondwa zari zarafashe ahantu h'ingenzi harimo ahabitswe umusaruro wa gaze na peteroli nka Palma na Monchibada Playa kuva mu mwaka 2017, ariko nyuma y'igihe gito ingabo z'amahanga by'umwihariko z'u Rwanda RDF Rwanda Defense Force zigera ku 1000 zigezeyo. Utu duce tukaba twarasubijwe mu maboko y'igisirikare cya leta ya Mozambique, nubwo izi ntagondwa zahunze zikava mu birindiro zari zarashinze. Uyu musesenguzi avuga ko zahungiye mu baturage ku buryo byagorana kuzitandukanya nabo, cyane ko iyi ntara yiganjemo abayoboke b'idini ya Islam cyane bahuje imyemerere nazo. Nubwo bimeze gutya ariko ngo birashoboka ko leta ya Mozambique ya Jacinto Filipe Nyusi, perezida w'iki gihugu, yarwanya ibikorwa by'iterabwoba by'izi ntagondwa mu buryo bugaragara, ikagenzura Cabo Delgado mu buryo buhoraho yifashishije ubunararibonye bw'ingabo z'u Rwanda ziri kuyifasha zisanganywe kuko zifite ubunararibonye mu ntambara nk'izi. Yagize ati igisirikare cy'u Rwanda gifite amateka yo kwinjiza abari abarwanyi muri cyo, no buryo bwatanze umusaruro mu kurwanya imitwe itwaje intwaro mu majyaruguru y'uburengerazuba nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Uburyo bwo kwinjiza abahoze ari intagondwa mu ngabo avuga ko bwagiye bufasha kandi n'ibindi bihugu bitandukanye, cyane cyane bikaba bubifasha mu kongerera ubushobozi ubutasi mu bikorwa byo kurwanya imitwe itwaje intwaro. Ati ubutasi bwiza bwafasha leta gukomeza kugenzura Cabo Delgado, cyane mu gihe ingabo z'amahanga zaba zaragiye zaravuye ku butaka bwa Mozambique. Yatanze ibisobanuro bitatu mu buryo bwo kwinjiza intagondwa mu ngabo za leta byakongerera imbaraga ubutasi mu kurwanya iterabwoba muri iki gihugu. Icya mbere yavuze ko mu gihe intagondwa zirukankanwa zihungira mu baturage basanzwe batabona inzego za leta by'umwihariko hafi yabo, ibi ngo bituma zibona ubufasha buturuka mu baturage zikanakorana nabo. Abona ko kandi leta ya Mozambique iyobowe n'abakristu ifite imikoranire mike n'abayisilamu baba muri Cabo Delgado ku buryo byagorana ko yabona amakuru kuri izi ntagondwa zigendera ku matwara akaze y'idini ya Kisilamu. Ati ibaye yinjije abahoze ari intagondwa mu ngabo za leta ya Mozambique FDM zayifasha kumenya aho bagenzi bazo bihishe, abari intagondwa bakorana byoroshye n'abaturage kugira ngo babone amakuru akomeye. Icya kabiri uyu musesenguzi yavuze ko kwinjiza intagondwa mu ngabo za leta byatuma abaturage bizera leta kurusha uko bimeze ubu, cyane ko basanzwe bakorana n'izi ntagondwa kubera ko bazibona nk'abo bahuje byinshi, cyane ko ari abayisilamu bose. Aha imikoranire hagati y'abaturage n'inzego za leta ya Mozambique yakwiyongera. Icya gatatu umusesenguzi agarukaho yavuze ko kwinjiza intagondwa mu ngabo za leta byafasha leta kumenya uburyo n'amayeri rutura izi ntagondwa ikanasobanukirwa neza impamvu kuzihashya byari byarananiranye mbere. Ati guhishurirwa uko intagondwa zikura no kumenya uburyo bwiza bwo kuzirwanya byayifasha kwirinda gusubiramo amakosa yahahise. Aya makosa yahahise Professor Litera avuga nayo kunanirwa gutsinda izi ntagondwa mu bihe byashize kuva mu 2017, aho izi ntagondwa zatangiye ubwicanyi rutura mu majyaruguru hakiri uburasirazuba bw'iki gihugu cya Mozambique. Naho indi nkuru ikomeye ku butaka bw'u Rwanda nuko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia ari mu Rwanda yageze ku butaka bw'u Rwanda avuye mu gihugu cya Uganda kuganira na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Inkuru yuko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali n'itsinda yoboye kuri itariki 29 z'ukwezi kwa munani mwaka 2021 bageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe. Ibiro bye byatangaje ko muri uru ruzinduko Minisitiri Abiy Ahmed ahura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bikaba byitezwe kandi ko bagirana ibiganiro birebana n'umubano
n'umubano w'ibihugu byombi byagize biti Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yari n'itsinda ayoboye bageze i Kigali mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi ahuriramo na Perezida Paul Kagame. Amafoto dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu w'u Rwanda Village rwiragaragaza ko Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wa Ethiopia n'itsinda bari kumwe ubwo bageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe bakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Minisitiri Abiy Ahmed ageze mu Rwanda avuye muri Uganda aho yagiriraga uruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe yahuye anaganira bikomeye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ariko ku ruzinduko rw'uyu Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia mu gihugu cya Uganda hari byinshi byavuzwe. Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Abiy Ahmed bagiranye ikiganiro kirebana n'umubano w'ibihugu byombi, gusa nta byinshi byigeze bitangazwa mu itangazamakuru. Ku rundi ruhande ariko kandi byashoboka ko bombi banaganiriye ku ntambara iri kubera muri Ethiopia ihanganishije ingabo za leta nkuru n'umutwe witwaje intwaro wa TPLF uharanira ubwigenge bwa leta ya Tigray. Iki kibazo ni nacyo Perezida Museveni yaganiriyeho kandi n'intumwa zari ziyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije wa Ethiopia Demeke Mekonnen Hassan tariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Icyo gihe uyu mukuru w'igihugu cya Uganda yatangaje ko ari ikibazo gikomeye ko igihugu nka Ethiopia kitigeze kiyoborwa n'abakoloni kibamo intambara rutura. Yasabye impande zishyambiranye gushyira imbere ibiganiro by'amahoro ku nyungu z'abaturage b'igihugu cya Ethiopia. Ni byinshi bikomeye mu busesenguzi bwimbitse kuri politiki, umutekano na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Kanama 2021 nibwo inzego z'umutekano za Mozambique n'iz'u Rwanda batangiye igikorwa cyo gusubiza impunzi mu byazo mu ntara ya Cabo Delgado ahari muri Mozambique, aho abaturage bari barahunze ngo zabo guhera mu mwaka wa 2017 biturutse ku bikorwa by'umutwe w'iterabwoba wari warayogoje bikomeye aka karere. Iki gikorwa kikaba cyaratangiriye mu ntara ya Kitunda kigakomereza no mu zindi nkamba niho kizakomereza. Iyi ngiyi nkambi ya Kitunda yo ikaba yari isanzwe ibarizwamo abasaga 10,000. Umuyobozi w'iyi nkambi ya Kitunda Valentine Sumail Dienga akaba yagaragaje ko abasubijwe mu byabo mu mujyi wa Palma ari abantu 684 bavuye muri iyi nkambi, bakaba bashimiye bikomeye kongera gusubizwa iwabo mu mujyi wa Palma. Akaba yagize ati turashimira byimaze yuko mwaje kudutabara. Ibi ngibi biragaragaza ko twunze ubumwe muri iki gikorwa. Ingabo z'u Rwanda na polisi bafatanije n'inzego z'umutekano za Mozambique bakaba baratanze imodoka zatwaye abaturage ndetse babaherekeza mu nzira zose babacungiye umutekano kugera mu mujyi wa Palma. N'urugendo rw'ibirometero 18 kandi aho basuye mu bice byabo n'ubundi bakomeje gucungirwa umutekano. Abaturage bakuwe mu byabo n'ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri rusange bakaba babarirwa mu 826. Kugeza ubu ngubu abakiri muri iyi nkambi bakaba bavuga ko ingabo na polisi b'u Rwanda bakimara kugera muri iyi ntara kubatabara ngo imitima yabo yahise isubira mu gitereko, ndetse ko bishimiye nanone umutekano ugenda ugerwaho muri iyi ntara ya Cabo Delgado ku bufatanye bw'inzego z'umutekano za Mozambique ndetse n'iz'u Rwanda. Kuri telefoni turi kumwe na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo wakurikiranye neza imigendekere y'intambara ziheruka muri ibi bice bya Cabo Delgado muri Mozambique. Wiriweho Kagabo? Iriwe neza Munana. Yego, ibi byo gucyura impunzi wabikurikiye se kutangira kuzicyura gutya urabona bisobanuye iki mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba inzego z'umutekano z'u Rwanda zifatanije mu bungubu ni za Mozambique? Urakoze Munana, bivuze ikintu kinini. Biravuga yuko ibikorwa byo kurwanya abakora iterabwoba bimaze iminsi bitsinsurwa ndetse bikanirukanwa mu birindiro byabyo bitandukanye. Nta kindi byari bigendereye kitari neza y'abaturage. Abo ni abanyamozambique bo mu ntara ya Cabo Delgado mu turere twibasiwe cyane cyane n'igihebe. Ubu rero bagiye guhabwa uburenganzira bwabo bamaze imyaka igera muri 5 baravukijwe n'ibyihebe. Icyo bivuze rero ni ugutsindwa kw'ibyo byihebe. Bikaba rero binerekana yuko mu by'ukuri icyajyanye ingabo na polisi y'u Rwanda ari ugufasha abaturage ba Mozambique, abaturage b'abanyafurika gusubirana agaciro n'uburenganzira bakwiye. Ku rwego runini rero birerekana yuko icyari kigenderewe nyine ari abo baturage, kandi ko kubasubiza mu byabo ari intambwe iganisha ku gutsinda burundu urwo rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Yego, urugamba rwo kurwanya iterabwoba none ukurikije ingaruka none ibikorwa by'iterabwoba byagize muri iyi ntara ya Cabo Delgado, urabona ari ibihe bikorwa by'ingenzi bigikenewe cyangwa se bikenewe mu gusubiza abaturage mu buzima busanzwe ndetse no kubaka amahoro arambye?
yewe reka mbanze mpere kuri abo batangiye guhunguka bo mu nkambi ya Kitunda ubwabyo ni hafi y'umwaro w'inyanja y'Abahinde aho bita Afungi. Aho Kitunda ubundi na ahantu hari umudugudu w'icyitegererezo uwo kompanyi ya Total icukura gaze naturelle yatujemo abaturage yagiye yimura ahantu hatandukanye. Ubwo rero abaturage bari bagiye bava hirya no hino begera uwo mudugudu bizera yuko bashobora kuharindirwa nyine nk'uko bivuze, hakaba harimo abagera ku 10,000. Kuba rero abo ngabo batashye ni byiza, ariko ikindi kibazo warumbaje cyuko wenda ari gusesengura ibintu byinshi bifite wabireberamo mu nguni zitandukanye by'iki kibazo, nuko aho twageze hose usanga harabaye umusaka, usanga harabaye amatongo. Ibi rero biravuga ngo aba baturage nubwo batashye harekwiye kujyaho gahunda, buriya haranajyaho gahunda ihamye yo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Warabivuze neza, ingabo na polisi z'u Rwanda ndetse n'abafatanyije n'aba Mozambique barabaherekeza bakabageza iwabo bakabacungira n'umutekano, ariko birumvikana ko bakeneye iby'ibanze bibafasha gusubira mu buzima busanzwe. Hari abashobora gusanga inzu zabo zarasenyutse. Iryo sesengurwa rero ni ry'abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko bamazemo iminsi bakora. Hari ababuze ababo mu buryo bugaragara, hari abakeneye gufashwa mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari n'ibikorwa remezo rusange nabyo byagiye byangirika. Ibi rero birerekana yuko yego bagiye gusubira iwabo, ariko rero hagiye gutangira akazi gakomeye buriya noneho ko gufasha abaturage gusubira mu buzima busanzwe. Ariko cyane cyane hari na gahunda ngira ngo ijyanye n'umwe n'ubwiyunge igomba gukomeza, kuko abagiye muri biriya bikorwa by'iterabwoba bariya barikora iterabwoba bagiye banatwara urubyiruko rukomoka muri ako gace, ku buryo rero umuntu ashobora kuvuga ati umwana wo kwa runaka niwe wakoze ibikorwa ibi n'ibi, ugasanga hakabayo kurebana neza. Rero birerekana akazi katoroshye k'ubufatanye nanone buzakomeza kuranga u Rwanda na Mozambique mu kugira ngo hajyeho gahunda zifasha bari abaturage nyine gusubira mu buzima busanzwe. Ariko nanone n'indi nkuru nziza, kubera yuko bari abaturage ubwo basubiye mu byabo, nanone hari umusanzu bazatanga kugira ngo igihe ibyihebe byashaka kugira aho byongera kumenera babe batanga amakuru, ku buryo rero ku rwego runini nyine umuntu abirebeye mu mfuruka zitandukanye. Nicyo cyiciro cy'ingenzi ubu ngubu kigezweho, ukurikije uko twagiye tunabivugana n'abayobozi b'ingabo na polisi, bavuga yuko kwirukana ibyihebe mu birindiro, kubambura imijyi n'uduce dutandukanye bari barafashe, kubakura mu birindiro byabo bikomeye, icyo ni kimwe, kiranasaba n'akazi gakomeye kandi karakozwe neza rwose. Ubu rero iki ni ikindi cyiciro gitangiye cy'ubuzima bukomeza, mbona yuko kinasaba n'abafatanyabikorwa batandukanye, kandi kigasaba mu by'ukuri ingengo y'imari iremereye.